Pembacaan Pustaka Sibadianta Sekarenda simulai Yohanes pasal 2 ayat 10 telu. Yohanes 2 ayat 10 telu. Yesus bengket ke rumah pertoton kalak Yahudi. Jadi ceritana labo pesta redemu bayu. Tapi ceritana enda Yesus bengket ke rumah pertoton kalak Yahudi. Jadi rumah pertoton ras bait Allah enda mengingat kala enda ersembah. Yesus bengket ke rumah pertoton kalak Yahudi. Ras kitar toto gelah banci si tandai. Setiap kali kami ngoge buku Tuhan enda, la bancila itu duh kendu, gelah reh bagesna itandai kami, Tuhan di bata kami, Tuhan di bata simada kuasa maka itadin kendu me, kerinana pedah du idoni kelah banci ulih-ulihi kami, sanga oge kami pedah du enda, pustaka Sibadia ija cerita di bata kami ituliskan kelah banci kami ngaku jana tek pasu-pasulah jana banci angka kami mengenai pedah dundai isembah kami di bata silit di tengah-tengah kami Yesus Kristus juru selamat kami. Amin. Ayat 10 telu. Kencawari raya Paskah kalak Yahudi nggondeher lawus Yesus ku Jerusalem. Jadi rumah pertoton silit i Jerusalem ceritana endah ya. Ibas rumah pertoton ida petina kalak erbinaga lembu. Biri-biri ras kalak sirbinaga merpati. Lipe kalak sidahinna nukari duit kundul iji. Engkai maka nalit bagenda i rumah pertoton. Jawabna labo mesra. Ban ibas rumah pertoton kalak Yahudi i Jerusalem enda. Lit ingan baba persembahan tutungan gelarna. Guna nasabkan dosa. Enjage melala kala Israel singgo merantau mulih ku Jerusalem la terbabasa rubia-rubia guna persembahkan. Maka pengurus rumah pertoton i Jerusalem ibanna gelah reh murahna. Banci itu kurkala Israel si merantau dinduh kutana nari la terbabana persembahana senna pelaka seri. Banci itu karaken di rumah persembahan gelah banci kala enda mereka persembahan naku di bata. Enda melatar belakang na kencawari raya Paskah kala Yahudi ngondeher lawus Yesus ku Jerusalem. Ibas rumah pertoton ida petina kala erbinaga lembu pasti guna persembahkan. Biri-biri ras kala sirbinaga merpati enda jenis-jenis persembahan tutungan si banci ibreken man imam gelah kari persembahkan na guna di bata. Lipe kala sidahinna nukari duit. Ban duitna ijei ngo melala jenisna ban melala kala Israel reh i negara si deban nari si harus itukarkan duitna money changers. Kundul ijei. Maka ibahan Yesus nali jadi perligas. Jenari iligasi na lembu
ras biri-biri krinana gelah darat ibas rumah pertoton nari. Rumah pertoton si maksud kena jenda rumah pertoton siarah lebih nakal ija kalak silabu kalak Yahudi banci ikut bersembah. Itunggang balik kena meja-meja kalak sini nukari duit. Jana ikernep kena duit jana ikernep kena duit kalak Man kalak sirbinaga merpati nina Yesus angkat darat barang-barang ulah bahan rumah bapangku jadi ingan erbinaga. Enda bas ogenta. Di jenda kita ngadi sanga kita ngoge, baingi banci iyang kandu. Sada rumah pertoton nggo si idah kondisina lanalit ingan kalak si deban ban idaya kena lembu ijela nalit inganna. Tujun nanda idaya akan lembu biri-biri gelah ulah mesra akap kala Israel si tandang mbaba persembahanna. Sada sisi lit majilena, sada sisi ngoka kala ndai mata duitan. Maka risnina Tuhan Yesus angkat darat barang-barang ulah bahan rumah bapangku jadi ingan erbinaga. Jadi nggo tempat idah kalak ndai nggur binaga cari untung. MC eteh kata ulah ban erbinaga. Ban nggo cari untung pengusaha rumah ibadah ndai. Rukur kita rumah persembahan jadi ingan erbinaga berarti ngoangkan industri tanah endah sirdahin bas rumah perpulungan dai sirdahin ibas rumah pertoton dai nggo ia cari untung duit. Jadi gundari bancika ngekari mendes rukur kam lalah rumah persembahan kami dape nggo cari untung jekrinana nggo binaga iya rbinaga artina tukur 5.000 dayakan 100.000 panci bagai nggo binaga nggo cari untung jadi mata pencaharian nggo rumah pertoton dai banci bagai nintah. Oke, dah sitah talau kare si mencakapan ken banjika katakan du bagai indah kepeken kondisi rumah pertoton jelek sangat Tuhan Yesus reh ku rumah pertoton dai nggo buruk kal lanai banci ipake gunar sembah ban krinana nggo sikilang-kilangen gelah erbinaga banci dat untung lapangan kerja sudah rumah pertoton dai maka krinana si bertugas sebagai mungkin katakan du nggoje mata pencarinna panci sinin coba entah endakin kari tujun si penulis sebab nih tadi kita belajar gelasit teh kai tujun nama ka itu lisenda sada bagian tujun nandang gosida bagian dama kondisi rumah pertoton sanga Yesus reh kudoni nggor binaga nggo cari untung ia nina hal rohani nina ertoto nina krinana gelah murah akap seninanta sireh maka sisikapkan barang-barang si perlukan nagunar sembah termasuk nukar duit bagi pelembu raskai si deban tapi ini Tuhan Yesus kaibana istilahna ulah bahan rumah bapangku jadi ingan erbi naga entah si bege ulah bahan rumah bapangku jadi tempat cari makan du bagai
Yesus ngaku, ulah bahan rumah bapangku jadi ingan erbinaga. Teruskan. Perbahan si ingat ajar-ajar. Maka li tersurat ibas pustaka sibadia di bata. Kelengateku nandangi rumah du gara bagi api. Enda idalan Tuhan Yesus gara bagi api maka gondai idahdu tempat bagi merawat Tuhan Yesus gara kalukurna ban rumah pertutunda inggo ingan binaga icakapkan hal rohani tapi dapat untung ia jenari mata pencarina sireh jujur gunar sembah tapi si rumah pertutundai ipergunakan kejujuran kalak si merantundai guna jadi mata pencarianna gurulah ukur Tuhan Yesus maka genap kata di bata enda perbahan siai ingat ajar-ajar maka lit tersurat ibas pustaka sibadia di bata kelengateku nandangi rumah du gara bagi api labu ban rawana Yesus ban keleng nangatina rumah di batandai maka itumbang balik kena maka ibana perligas bersih kena merumah pertotondai enda labu cerita kerjar demu bayu enda cerita rumah pertoton jadi kondisi ngobanci si Ida adi pesta di Kana kondisina labias lau anggur. Adi rumah pertoton kondisina ulah bahan rumah bapangku jadi ingan erbinaga. Gara ukur Yesus ban keleng na atena di bata keleng ateku nandangi rumah du gara bagi api. Enggak. Jenari kalau Yahudi siri kuasa ngelawan Yesus nina tanda sengget kai banci ibahandu guna nuduhken man kami makalit hakndu erbahan sinda kerina pengurus silit ibas rumah pertotondai mindo entah ijanari kini hakna maka banci baginda karawana tena maka baginda kal garana ukurna pangya kelinana pelau sisa mungkin si deban ngeninca Yesus ngor dosa ban iban kala ndai pelembu persembahan ia bekena kelinana darat likasi deban na ban buena kape untungna muka yang biar rugi macam-macam banci pendapat kala enda tapi endam nina kala sir kuasa ijei jenari nina kala Yahudi sir kuasa ngelawan Yesus nina tanda sengget kai banci ibahandu guna nuduhken man kami maka lid hakndu erbahan si enda kerinana ndai ngosioge maka Yesus enda anak Yusuf dari Nazaret. Yesus enda anak Yusuf. Ia kalak Nazaret reh ia ku Jerusalem. Isungkun kala enda mekai hakndu. Terjawab Yesus, runtuhkanlah rumah di bata enda. Maka ibas teluari ku pajeken ka mulisi. Runtuhkan ibas telu wari maka panciku pajekkan mulihkan rumah pertoton enda. Enda me ibreken Yesus tandana. Terjawab Yesus, runtuhkanlah rumah di bata enda. Maka ibas telu hari ku pajekkan kamu lihi tandana lit kuasaku. Ngaloi kala ipajekkan doa tendu mulihi ibas telu hari. Lah mungkin
Sabab 46 tahun naik dekahna majekan rumah di bata enda. Jadi ngau banca bayangkan kalau andai lah kak mungkin ni atena. Bandekah kalau naik banca. Katakan jenda 46 tahun naik dekahna majekan rumah di bata enda. Tapi rumah di bata si ikatakan Yesus mekulana. Ngau banca dari kat duan jaran dar siukuri isi dage Yusuf isi dage ken Yesus anak Yusuf inasarit endendenari. Tapi rumah di bata si ikatakan Yesus mekulana. Kerinana kita ngantu sisa dimasukkan rumah di bata jaringan. Maka enda rumah di bata go bandur binaga emang go salah kalau ndai rumah di bata ndai go banna jadi ingan mata pencarina kilang pengkilangan ije lanai bo jujur kalau ndai guna reh nembahku di bata ibas rumah di bata ndai. Maka nina tuannya seruntuklah rumah di bata enda. Maka ibas teluari ku pajekan kamu lihi ngaloi kala ipajekan dua tindu mulihi ibas teluari lah mungkin sebab 46 tahun nai dekahna majekan rumah di bata enda. Tapi rumah di bata si ikatakan Yesus mekulana ijaringan di bata ijaban cikala ersembah kula Yesus Kristus sendiri. Maka kenca Yesus ngeluh mulihi iinget ajar-ajar kai si ikata kena enda janah tek ajar-ajare kai si tersurat ibas pustaka si badia bagi pekai si enggo ikatakan Yesus. Kai ngebanci adi enda siangka bas ogen ta enda ya. Aku mericung aku belah banci turah pengangkanta. Nina jenda tapi rumah di bata si ikatakan Yesus mekulana. Makana adi ogen umpamana kita Wahyu 21 ayat 22 encage pagi langit enda igulung di bata maka isurga pagi lanai rumah pertoton sebab Yesus mekari jadi rumah pertoton kujeme kita ersembah. Aku akan lebih kalau ulama serasa rumah pertoton retina ija ingan di bata janah kujai manusia ersembah. Tapi rumah di bata si ikatakan Yesus mekulana sendiri enda merumah pertoton kata jadi manusia janah ringan di tengah-tengah ta makanggo banci kita ersembah man iya la banci lipakam guru iti mornari sanga Yesus lahir ikan dengan suasukan reh ate kami ersembah guna raja kalak Yahudi ibaba nama emas mur kemenyan guna ersembah rumah pertoton meingan ersembah kula na sendiri meingan ersembah maka guru iti mornari isembah nama Yesus bayi ibabana mo persembahna ibreken nama man Yesus. Tapi rumah di bata si ikatakan Yesus mekulana kata jadi manusia di bata tading i tengah-tengah ta arapudi maka kenca Yesus ngeluh mulihi iinget ajar-ajar kai si ikatakan na enda janah tek ajar-ajare kai si isuratkan ibas pustaka si badia bagi pekai si enggo ikatakan Yesus
kai dampakna. Adindai idahandu kuga ajar-ajar tek. Rekitekan lau jadi lau anggur tek iaman Yesus. Maka enda mesin jadikan kerinana sinasalit. Basteritra Yesus. Bersihkan rumah pertoton. Pelit kata tek. Iingat ajar-ajar kasih ikata kena enda. Canah tek ajar-ajare. Kaisi isuratkan ibas pustaka si badia bagi pekaisi enggo ikatakan Yesus. Ugar banca makana tek ajar-ajar ndai nandangi kaisi tersurat ibas pustaka si badia. Uga ajar-ajar ndai maka banci tek man kaisi enggo ikatakan Yesus. Makana tapi rumah dibatasi ikatakan Yesus mekulana. Maka kenca Yesus ngeluh mulihi. Iingat ajar-ajar kaisi ikatakan na enda. Berarti cagi melalai Yesus khotbah. Banci lupa ajar-ajar. Tapi cagi ia keke. Iingat na mulihkan. Ban enggo seh kasih ikatakan Yesus ndai. Si maksudkan Yesus jenda rumah pertoton mekap kulana sendiri. Kuja murid-murid ndai enggo ersembah. Maka dilakam lupa Thomas. Mencagi Yesus keke ibasi matenari. Ersembah kal iaman Yesus nina. Oh di batangku. Oh Tuhanku. Ban bas ia ringan di bata kata jadi manusia, kata kap di bata meingan ersembah. Tapi entahlah bukari enda banci sidat si banci sidat kuakap simbagesna maka kenca Yesus ngeluh mulihi. Adilah Yesus keke ibasi matenari kerinana pustaka sibadia bagai peres kaisi ikatakan Yesus labu kala endate kok panci jenda si cima. Tapi rumah dibata si ikatakan Yesus mekap kulana. Maka kenca Yesus ngeluh mulihi. Iingat ajar-ajar kaisi ikatakan na enda. Jana tek ajar-ajare kaisi tersurat ibas pustaka si badia bagi pekaisi enggo ikatakan Yesus. Kuakap bas pengugenenda banci sidat sada kekeken Tuhan Yesus mereken jawaban man ajar-ajar guna ngantusi pustaka si badia. Kekeken Tuhan Yesus mereken jawaban man murid-murid maka tekalak endah man Yesus. Kam rasaku kuagap sekalenda ugaban di bata ugaban Tuhan Yesus maka dungna banci kam sehtek nandangi kaisi tersurat ibas pustaka si badia tentang dirina. Ras banci kam tek kaisi ikatakan Yesus. Encage Yesus keke tek mekala enda. Sebab kope dengar ia isalibkan. Kope dengar ia mati kayu persilang ikuburkan. Ngoi kata kena 3 kali. Maka anak manusia. Laban cila. Mati ikuburkan janah keke. Jadi encage keke Yesus basi mati nari. Tek mekala endaman kata pustaka si badia singgon turiken. Maka Mesias ela bancila menderita. Maka tek mekala endah man kaisi ikatakan Yesus. Kekeken Yesus. Beri jawaban rebanca ajar-ajar ndai tek man Yesus. Maka ibas ia melit rumah pertoton. Maka kita banci nembah mandi bata singgeluh bicara runtuh pe rumah pertoton sampai genduari.
Yesus dai merumah pertoton ta, ija kita banci jumpa ras di bata. Maka mulai mu Yesus tubuh, Raja Timur Nari, sembah nama bait Allah silit dai, mu Yesus sendiri. Menjaga Yesus keke kayu basi mati nari, menjaga ia ngeluh mulihi, reh kamu Thomas, isembahna, o di batangku, o Tuhanku, ban ijeme ingan kita ersembah. Ugama ka banci kala enda tek nandangi kata di bata, tapi ugama ka banci kala enda teringat. Kata kena jenda gendek kalma, tapi rumah di bata si katakan Yesus, mekulana. Maka kenca Yesus ngeluh mulihi. Iingat ajar-ajar, kai si ikatakan nanda enda. Dan atek ajar-ajare, kai si isuratkan di bas pustaka si badia. Bagi pekai si enggo, ikatakan Yesus. Gendari bancing kamlang atek maka Yesus ngelayani kita pagi semeja. Bancing kamlanga idah ndu. Ikutin dung lalap lakon persadaan si badia. Tapi bancing kamlanga sehtek. Maka tutuh ngepagi Yesus semeja ngaku rahasia. Tapi sanga idah ndu pagi iya. O endam si enggo ikata kena. Maka rahasia kekeken Tuhan Yesus. Nalangi pengangkan kalak. Nalangi pengangkan ajar-ajar te ia pustaka si badia lid kekeken. Te kala enda kaisi ngoi katakan Yesus. Sebab ni naruntukkan rumah pertoton enda. Gelah ia bas telu hari banci ku bangun mulihkan. Runtuh rumah pertoton dah tahun 70. Tapi ingan kita sembah tetap ngelit. Ban Yesus ekap rumah pertoton ta, ban ia medibata sendiri. Maka surga pagi lah nalit rumah pertoton. Tapi anak biri-biri ingantar sembah Tuhan ta Yesus medibatang ta, tanah kujeme kita ersembah. Ertoto kita. Ajari kami gelah banci kami tek bagi ajar-ajar enda ban kaisi ikata kenduk Tuhan kami Yesus enggo jadi bagi ajar-ajar enda tek ia pustaka si badia ban enggo seh kasi kata kendu jadi maka ajar-ajar teringat ia kasi kata kendu kami pe bancing ingat kami kasi kata kendu janah tek kami man kasi ikata kendu janah tek kami man kaisi tersurat ibas pustaka si badia enda. Babai kami Tuhan kami Yesus bagi ajar-ajar enda sih kami tek. Maka kasih tersurat ibas pustaka si badia enda. Ras kasih kata kendu jadi me pagi kerinana. Ersembah kami ban kamu bait rumah pertoton di bata man bandu kami ersembah sebab bas kam ngeringan di bata Yesus juru selamat kami, sembah kami kamu. Amin.